TV. Musibire kurungi. Itekeri area sovereignty beyond mayisa ki ombugufu. Ekyo kubanza kigambo sovereignty. Kimayisa ngutwine government eyine territory eyine omwanya gwo kutegeka kandi netegeka abantu bayo. Ekyo kigambo sovereignty kikumayisa. Beyond kimayisa ngaro ekigendererwa kya government ekyo kurengo yanetegeka abantu bayo omwihanga ya Uganda eriyine ensharo mutina kugiteganasa urukorwa hero. Okay. Jibire ji ne amugajo ki habire harwo ishonga yamani ebeneretera government ninga parliament yatekaho itekankeri. Nintekateka government ebeyerere kirire ngo haraba kwenda kwija ku rugaheru bakakozesa sente okwenda kuteganisa imitegekere yayo. Obe imitegekere ni murunjo bane mbi yo government ne mangu nende tegekaji. So ina atakaje wa Gibso akata mwaka sente kakajitegana so mbembere yayo hate chomu erete ekitenso iki ekitwara umwishengero nguru kibekeragiru nicyo kigendero. Itekere ndi kubandi kwatahari muntu ki umuntu waburizro omuntu wa ebitongore biya ataho inshobe ne heri bakiriza iteka ryarambikiriza rya shamba buri umumgeri nkunda argaha naninza Kenya nayambuka ntesharo bandi hansi nandi yo mwanya umunyunyi ngastandi yo air ya Kenya nandi hansi abutaka bwa Kenya ni matakira mu Uganda. Iteka rigeze ukihindura constitution ya Uganda kandi turi kukibasa tokagira act of parliament iteka erukoze rwishengero kahindura constitution ya Uganda ngenero kigwire tikubasaka so hatejo neshobi kubagira ku defining foreigner utari mu Uganda babaza bajangu nobwo owi constitution kugira ngo tumunye Uganda aka kabiri bajangu nogwo omunye Uganda utara mu Uganda rero bataka mwendo bambinga bakiriza omunye Uganda utari mu Uganda bajangu takiri mu Uganda ataho ito baroya emirimo yito ne bayatandika kandi ikindi bakiriza company agabanya Uganda aga registered aheri ya Uganda ngwago nago tga Uganda hataho washankaba abatakwenda sente. Ikindi bajya nkoraze kurete mpia omwihanga nguyubaje ngutomye Uganda ngo takarinze miliyoni 800 umwaka tumurundu gumwe abamwe ni parana batekateka nibagambo shangu bajya mu miliyoni nawo zine wine miliyoni na emwe ngwije yashaga umwe ngo utagire to mu Uganda icyaje cyo nkijangu ekiba kureta nikigira ngo kora abeno leta sente umwihanga buri mwaka utaka totoro utakarenze miliyoni 800 iwiwe utari mu Uganda wahura nari oryo mu Uganda konkano utura heri ya Uganda utakarenze miliyoni 7 nkoraze kuzirenze ngo bazo tungorsa kurwo wa minister atwaga ko Stone Age tujye mu Stone Age parliament kiya kwinguza itekeri notekateka ntiza kuyamba abanya Uganda ninga tikiraba yamba kicyako bayambire tiza kubayamba bata omunjere nunji kandi nimbi parliament nkabanga ne basakura byo itekeri kokuri tenge banze gwiraro rero bwene korera byo kuko bweta gwiriro tekuza korera byo neza kubanze ricenchure tokoyemu ebitokozi ebituru kurebe birikiriya ikibanza byo negenderwe kikiragira iki kuri twa nica politics ngo government kwene kora policy yayo akukora policy nkimayisa inkora ya government ne kurwa ba minister ngo hatajiro wagiteganisa nkando warabe nagiteganisa ya nargaheru nara inongo watumire waheru nkwaragira uyatuma nku influencing policy ya government ngogwe naza komwa mwejo nemyaka 5 hachi cyo kubaza cyabyo bagomba kwa policy ya government yani kwa tabira yabane kwa habsharara yabane kwa tahanguto yabane ntindo yabantugamba amarwaro ya nubwegese buri mu Uganda wena ayinubgabe kugigamba hatu wagira ngo omunya Uganda oro ya America oro South Africa oro Kenya ngutari mu Uganda mwena atagigambaho kandi ngwatakoma ngwahuname ngo kandi atakajana no yatuma mwihanga na wakagamba nkorejo ate iteka abakora byambaza kwa bagwirira tubakubasa korera byam kubakorera byam rero jangu tubakubasa kubakorera byam kiza kuteganza kita omye Uganda nkiba cyamukingaho
okugamba ahabugabebwe none kukora takagira iki yakora ahabugabebwe icyo banza cyabyona iteka tukugenda twine security act bagende bakore mu amendment aho kwitekere no reba na department iri kuza kubane ikiriza bagete ya peace and security hashabwe batakutwara bakazo mu security act bakahinduramo baka controlling sente izikuruga heru nerebizizire gukora konke bikwatirira na security timeza kuye sente Kenya icyo banza Uganda Kenya zikwatana hata na sente zanje Kenya na zireto mu Uganda otuwazi ya habi otuwarete zenje achi Uganda na declaring njere Kenya as a hostile state menya Uganda yokwirene government ya Uganda kwenere ngu etwezo rukarara rw'amahanga aguba kweta hostile states ngwe tujengo sente zarga Kenya zarga Tanzania na Rwanda ngwezo stija rero mpaho tucumanyecho konka waje ngo burusete yone rije ngo tubanze tuzukora byo nonda kuziho mu gishashoro bishop nonda kuzijororote sente zito so ncho na nyanterite kabakora byo baza kuba bagwirira ikindi omuntu yagende yakore sente cyo banza kazo mu ihanga ya Uganda yaronda umurimo gwajaki gwambur kuyashobora gifite cyo nani professional utono mu Uganda hachi mu Uganda iwo mu Uganda munonga ni wa mwimurimo iwo yuryo mu Uganda kusigo wagiye guronda umushaka rondo umurimo gwabura mukazi yaronda umurimo gwabura kuyatana tankana shoro utumanya to mu Uganda ati yuryo iwukora mu Uganda munonga iwo muyambire iki ukireba ekindi bagizire ngo hatakagira umuntu wena owayakire mpiha ezo kukorebi okwesharinga b okwesimbana nebyo butegeki isikuruga heru ngo wena orazitunja muntu urukuruga heru oba no Uganda oba tamuri naba yakora ki nabo yakora umushango hacaba heru toza futera karuru bote bine choice zabo hata nanyine mukuru wanje heru kiza kwesimba akampereza kasente obwo mwaza kunko wacetegereza so oyo no yawo bugwabe bwanje urukwenda kwemerera hamwe na nubwo ari heru urukuteka ngo ashimwe kutebeka nsi yangarye abo kwa ni basa kwa ndi heru konka nyine family y'abantu yikunyu ninjireberero muri Uganda hati kuba kuza heru family zabo tuzirise imwe nimwe kuzirisa umuntu naza heru arisa family yagirebera rebero mukazi wa rebera abana rebero mushija wa rebera abana hati kuyatankana ikaheru utaza bya Uganda utabyeta setasi yamuna nebya karu yanga shoka rugura so hati niyo ntekateka ngo icyo kiragiro abakuza bacha bino kukiri baza kuba bagwirira aturi kwendera shaba otushoboreho bimwe abirungi byitekere twagamba ngo ni bibi harebi n'iki konka atariho birungi ahitekere harimo akarungi kamwe konka akagenderire kureba ngo umuntu atakaza heru akakwate mpiha kukira munonga ihanga ritakayemerera nkuko yaba na Amerika yana Bungereza yaba nirindi ihanga nerigiga rikakwate mpiha rikazara byo mbantu bakija bakashasha mazensi bakahondana sabantu bakabarwanisa umadini n'enganda nebinde nibyo butegeki bakose Uganda icyo kigenderwa n'ikirungi konka babanze bartokore ryine bitokozi byingi uri Makere University haro bagira ngo bateko muceri konka kagura mama bare so abana bayesharinga twayesharingire din bakanamweta Dr. Ekudu yija yabuza students ngo hata abwenkere mwesharinga himuko mwejomwe yamugera ngo ekitumere twayesharinga we are eating stones with some rice. Eating stones with some rice. Ngombe umuceri ukaguri mu amabare konka mu amabare gakacira ki umuceri so hati ni yitekere yina amabare mingi umuceri n'umuki. Okay ankiwe nko nyabiragiro kandi prida no habura kitukwendera nyoni ntekateka ngwe itekeri resurwe aba Ministry of Internal Affairs n'abakuza ko leta no kireba ukurutwara umwishingiro kuza barabagire kunkana bashimwe kwano ba leta Ministry of Internal Affairs ahubwo kuba ryene na cost implication so terkaretwa member wa parliament private members bill so nyoni ntekateka icyaragiro bakigarreyo bakite ko mbateka teki bihangeri kandi bariho abamwe ba professors bari mu universities abandi ni ambassadors bakozere ubwo ambassador bahumra nibamanye bya foreign affairs bagyetegereza kurungi ni diplomats career diplomats
abandi n'abutegeki bakaba ba minister babukora bahumura kandi abandi n'abantu babutosha nk'entwiga bacetegereza so bateho obwire bwo kubuza ahakiragireki kandi bitenso byone birije babyakiri kandi hatakabaho umuntu wena wayihindura mu Uganda akwa kuba norushomohora oshangu interests za government interests za president oshangu nizo interests za Uganda. That is not correct. Yeah, president nabasaba nande kintu government yene basakwana ninde kintu kunke kiri kwenda ito abanyayuganda cyo cyende so bari kwihindura ibitego byabo n'ibitego byabo bakabihindura ibyetengo bya Uganda yona ubare mnonga oguyabari intwiganwagaba pleader owana tutera mtoshi ari kutushobora anshonga kandi ahiteka ya protection of sovereignty bill eri kuza kuba nekwata sente ezikuruguma mahanga agaheruga zikwija omuri Uganda. Susan alino mukisa omuri Mbara.